today the evening is momentous. Yes. And whatever has happened has never happened in this country. Yes. Yes. They have impeached him. The deputy president. Ni mamwira atiriri. Abeikare kando. Yes. Riu ni marikania nake. Riu okorwo he kundu kungi ngiteithikira ri. Athie agetia. Agateithikire. No, the National Assembly. Yarikia. Dona na hena gikeno kiho. Ndarigwo kari gikeno kia muthemba uriku. Hena gakeno ndona nginya ma high five iraura no kou bunge. Ona ko mundu ndona kou riu we na ngoro yarituha muno no amuchomba. Tondu riu ndoro yake ni yarituha muno. Yes. Now the man from the village. The villager. Yes. Himself. Yes, according now to the parliament. Yes. They are setting him back. Yes. Yeah. To the village. To the village. So that he can go and re-strategize. They are accusing him of 11, I don't know, 12. Yes. Yeah. Accusations. Sikumagi hau ni Senate. Regu kumauda gugithie Senate. Kuna kwa kungiumari. Ena mwenani igotine. Igotine. Tokoro twakinya 2028. Gacira twaragia na gatia tweto nginya githurano gihitukite. Ya mundu ugite kura ciake ni cianyitwo. Cianyitwo. Ona nyamu ino itagwo kiri ari. Finance bill ya 2022 ri. Ya 2022. Yes. Sira turo 2024. Ina ne finance bill ya mwaka. No anga wahituka koragwo ri na line void. Ni hari sira wa 2022. Na reka atia. Na gora cokire gutuo. Ina 2023 still. Ra 2024. Na ndregwa still na ona thirikari ni acoka igoti-ini tondu regire there is a lot of ramifications. Kugikinya ati siro ogwo watuo. No anyita tondu kwi magoti ekirite na thiete na mbere ikite atia. Ihuthirite. Hakire na riwe. Yes. Na it's not the head. Abunge ituri. Gweci amatikoretwo makenetio ni the deputy president. Yes. Maundu maria maramo accuse. Ni mabirio ni harassment. Yes. Agani arumaga ngau. Agani ekaga ngatia. Na igagiriria ria ngimirango. Na agayaga keki hingi aria agekie wika. Riu mena maundu maingi ni ari tukambuni. Ahithaga mbia natuo. Ni ahuragira nene kiria thimu. Ni ametaga gwake. Yes. Ni ameraga ngameke ngatenda ngatia. Mena maundu maingi. Na arikia kwaria ri. Njiguire mundu gwitwo etagwo atia Tibadi. Etagwo atia uyu ungi. Uyu urenda gutuika nga majority anga ndu ucio wana kou akiria. Auga atiriri. Kurigana noguo nie ndaigua ndanahota gutariria uhoro wa gwake ura kurathondekirwo wega ri. Mundu ucio reke. Juneti. Mukomendia gwitaga kioko kia njau. Na uti andu mundu ukumenete atangikurutia muthuri. Ngwire. Ari handu atangikurutia. In fact, let me tell you something. Gwire atiriri. Mahinda-ini maya uri kurathie na mbere ri. Gicigo kia Mount Kenya ri. Tondu nikio mundu gwitwo DP arugamireire ri. Tondu tingiuga ararugamire no tuge arugamireire ri. Tondu process ndikiri irarika. Yes. Ona gugithia goro ugu kurathie na mbere kwina process ri. Keguo ugukorwo gigicirio ndungi. Kwiciria atiriri. Kungitigirirwo ati biu the deputy president ni ahagurwo. Athie nginya magoti-ini. Na gutuike ni kuoma. Riu ngwiciria ni hinda ria gicigo kia Mount Kenya ningi kwambiriria kuona maundu na njira iyo. Na no ukinya handu igwe ru ningi akinya hara senate ri. Ona keige acha. No hakinye. Yes. Auge ati kurigana uria ndirona na atmosphere ekuo ri. Tondu hena ciuria nyingi irori ikoria atiriri. Ona korwo hihi no acoke
na gutuike ni acokio either ni magoti kana senate whoever ugituika ni amucokia ri kiuria kire kirorio ni atiriri ekwata kuruta wira atia kumagia hau na abunge aria marikuo na arita munini wa mutongoria wa bururi exactly yes muteithiririe wa mutongoria wa bururi ni those are the questions iria irorio the other thing ni atiriri kungituika ati vio ne ohamirigo na ne inukari na ne athiiri gicigo kia Mount Kenya ri gwika atia itondu ni kiguo korwo gikira atiriri ni twaguo gucoka o haria baranginyo tukiuge ati ni mwana witu murekirie atia murakeheririe riu ri twina ungi tungika atia tungicokio ro hau now even the question now becomes difficult. Yes, who has the power to do that? To do what? To do gucokio hau mundu ri replace kugituika ati deputy president Manaino Kaviuri uria wa ugucagura uria gucoka hau no is the president au ni mundu oragia atiriri nduthinde ukitenderia muno wikiraga WHO kaga no karikia because all abuge matina hinyozi wako ikigereria muno no they tend to think mundu ongeana rito ni president the president wako hana rito nigetha rithie bunge yes nigetha mundu cia veto kiundu kiho but the question is kungituika ati ona president ni arenda gucokia mundu wi gicigo-ini kia Mount Kenya ri thiini wa giti kiu ri who is that person? That's the question. Ithuĩ mathaa maitũ ma endwa ma kũingĩra mĩrĩngĩtiri nĩ makuĩrĩirie matweterere tu ndagĩka nini no ndagĩka nini nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana nĩ ũkoithĩtio nĩ mũndũ wĩtagwo Kanyi